Hello, vibe song by Doka Kaina Ruxoto Kamgrang na tong na hinay hinggang tinahan halam sugan live pro lifestyle channel hanggang tininar ni bagi take sa kata lifestyle eva biography to be fake hanke bokrok sa reels video creator plus YouTube video wa mo kisam music video roklayo hanke take bias ni bukok Maku Reang Ni Lifestyle eva biography ro hingga chingo video ni bisinti semalanya bini kami ro pura ta bini qualification besuk ta bini family member sab tong tai kojina tong tai hingke sing bini boyfriend doktora tong kri abrok singo video ni bisinti total style melanya hangke bo obviously 2025 ni Miss Hozagiri winner unjak bo sini bukok Maku Reang hangke narok tomung no bono hamzagi tongke tai bono support khai tong hangke obviously na bo kaisa narok like to remember bula haidiba hangke narok tomung no ta bono live pro lifestyle channel subscribe khai tong hangke please narok subscribe khai di subscribe khai ye katal video rok upload khatingke nongra notification sobe melanya bagi ge korok bisa sai kare video no nalan bakha thansirane Fadenge sungsilainai sini bukok Maku Reang ni real name rok tamrok abini real name hingke sanaklata Reang nickname ebono nok lokolope ringsak mani hingke Maku ni ringsago Fadenge sungsilainai sini bukok Maku ni derabar eba assignment shalok hingke besirok abini derabar bini assignment shal hingke 26 September 2006 asaya tai bini tabo present age sole tongo 18 plus ngkha Fadenge vibe sungsilainai sini bukok Maku ni height weight hingke besirok abini height hingke bini lock mani hingke 5.1 feet weight eba bini hilik mani hingke 46 kg Fadenge sungsilainai bini religion eba dharma rok hingke tamarok abini religion eba dharma hingke bo hindu no Fadenge vibe sungsilainai bini village hingke bini kami amsa rok hingke boro rok haidiba abini village hingke bini kami amsa hingke Ananda Bazar North Tripura Fadenge sungsilainai sini bukok Maku ni family member sab tong tai kajana tong abini family member hingke total 5 member bini mom tai bini dad tai bo tai bini small sister tai bini small brother tongo Fadenge sungsilainai sini bukok Maku ni education eba rengsirma rok hingke besirok abini education eba rengsirma hingke bo BA first semester ro pori tongo tabu Fadenge silainai bini hobbies hingke bini muchungma rok hingke tamarok abini hobbies hingke bini muchungma hingke acting traveling tai dancing rok no hingke bo belai ke khlainani muchungjago Fadenge silainai sing bini favorite color rok hingke tamarok haidiba abini favorite color hingke yellow and sky blue hingke bo belai ke nachukjago hingke Fadenge sing silainai sini bukok Maku ni favorite food hingke bo thokjakungma rok hingke tamarok abini favorite food hingke bo thokjakungma hingke gudok tai muya chakhoi rok no hingke bo belai ke thokjago Fadenge sing silainai paithago sing silaima phajen thalainai bini boyfriend hingke bini chlatara tongkrei sing o video ni bisingtei sing tau silaima phajen thalainai bini boyfriend hingke bini chela tongo bo single ya khakhlai narok semen kana sini bukok Maku Reang ni lifestyle eba biography rok o video ni bisingtei kenarok tau wani channel ok talangi tongo kenarok subscribe khlai tong please subscribe khlai di tai ketar video upload khai kingke nongra notification sobi mani nago kai kenarok pulan se paithak jara o video no nai tong khebo nangna pai play hambai kenarok next samni lifestyle naini muchung abo tolo comment khaini ta poki gamala lifestyle do next video rok to wait thank you for watching